Ka Rationalization Committee ka Deka Committee ka Balathau ka Sorkar Jilla ban bishar banya ya ki jingdawa ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association. Haka santarik nailar kala lumi ka jingyalang ki dekhot jongki non-teaching staff SSA banyata ya thir halor ka jingdawa jongki ban penkiu ya ka tulop ki nong trei. Habakran shikilat pathai khubor hadian ka jingyalang ka baar jong ka committee ka president joka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association kong Jennifer Sinram kalayat hu bakani ka jingyalang banyakran ya thir ya ka jingdawa jong ka kunhun kalong ka basaiso kumba 90% AA namar ba nakaliang ka committee kila kham sngap ya ka jingdawa jongki. Ka kong Jennifer kala ong ba nakaliang ka committee kala pentip Bana kaliang ka sorkar kan sa ada ka jingtho syaka association ha kini ki khndiat sngi ki bandang wan na ka bentaban penurlong ya ka jingdawa jongki. Shushu kalau ong bana kaliang ka kenhun kindang beteng ya ka jingshong kalan mongor hadu bakin dayo ka jingtho na ka sorkar. Kila shimkia ya kata. Kila shimkia. Mana hands but proper person. Ya kata proposal kita nak perang jungi tapi nabi ai proposal nampak ya hab dan nak perang jungi pergi proposal ni labun kangkom ni haban yung gap analysis ni haban le kadang kam dun ka varies blood between the block, the district and the state kan kadi ban long at par mo namar lang da man ta uwe yo pra hajar ka we yo pra po hajar along kam akor mo mush ong no ni haban ni perkhat ya bro khait since ni bro khait ki members ni ban perkhat ka jimuntoy jadi way member jungi ke ya kumbak la ong pudi namar ni kong hipan di kata prapo persen dai te hakan ni ka komiti ba kai ba ki ong kai ba ka demand jong hipan namar ong kita halor kan ni prapo persen kadi ka flat rate bagi paning kong ni hempat le analysis anon hendai don ni bayo 4% ru mentah te kalau mentah kan ki ban sayo 4% te ni dang le ya kata ni dang calculate da ailat engin kambang onga ka kam shisni ke bala kan no postem te kam la da banle bala warlong tingi haban work out ni haban shong lang mentar gun le na kalian juni ru nya berkhat hi nya le kumba nya le ban work out le na kalian jungki ru kidang work out bukli la shong saturday sandiru te halor kan ingin saya shong biang ni se fit kum ru kata kalong kai namar kadi ka jingmento di ban yo lo bro tapi kum ka history wi la mi ni te kadi ba ka we ka bolong kham koksan e kadi ba Ompat judon komiti bangin haban syong ba da kinong trehi ini don ringkat ke sorkar banyak snai ke tulap lajong kata kadika history kata kadika sin ke baning kong tam ke bangile ke ban penbiang yaki jimbit jimbiang jongki nong tre baro ban syong lang ke sorkar bat ki nong tre syong no te ki layas kham snap khandiat ini di member ke discussion lu ke lanang ya nginang syakot syu hiru la syai nginang syong hi namar rationalization bende tang sismi tin la le long go e namar la namar ka skim ta la ya ke pusna ki na du ar hajar saw ar jasan ti ban pende tang ta kamit te long go e te la syai ngin sa perkhat kum no pe ti tang ba ya ka jing kat mentahi ni kumki members ki bungi don ka committee mentan ni layo ban pusngo bagi lah kham sngap ini mentah sini om ek buat koski ko ning kong ni dang ya huri hura kimi don por ndai mentah sini tikila ada ya iport tikna kila ada ya sngap kila ada ya work out di solution joni runi tambah kumba katu koski ke sudah tang 50% improvement ndai mentah yo 70% tikidang up setengah tai kalai 4% but ya kata written assurance ka ba kini ban ai na ka dang joko sarkar ni ru di halor katangi tang kata sit in demonstration di dangila yo ya kata written assurance joni masarai kata ngila la ban call off kan ka agitation joni Kaya kita ka written assurance bagi yang written assurance kalau ngomni kin syu ong mentang ngidang le ki ngidang scrutinize memang ngidon kumba om bare resim lang gitu aramas i kan poi san spa ngut memang ini labu nong ki multitasking ki pion ki ini kum ta ter mo ki block ki cluster ki kebun bhate tengin habun work individually namare ki seniority ru ni haban work out accordingly ikimen ba kadon ni sha ni committee ta kasni don ni jing ni kan ga bungi shom ta si kham yo jing mentoy shu kan ban ye ka ba to si te ni pen smo kan ya ni ai ni smo ki committee members ru ba kila ai ni kala bangin express ya ka i bangin keren baik thick to the point with the terms of condition
Kibala ai ha juga notification do assign do minister chief minister badan blog. Ta kadau ni shu wa pada tang ban yo syara ta jing thua kai. Si ong mo black and white deh. Ni shu up setengah tangi la don ka jing so thu jimut. Tele sing ni syong byang selesai pembeki ong. Dia nak yo kata tinggal nak ban resume nak call off kan kayu.